ukhuzani ugcina kuyenzeka ugcina kwesinye isikhathi ake ngenze njengamanje kuyenzeka ukhuzani ugcine imali ekufana ngabe uyayithola agcine ngayitholi ngesizathu sokuthi kulokhu nje ukugcina kuthema kuphuma iposter kwanomculo ongekho wafona egijima wathi hawo uMcineka ubana nimfakanga na ngathi mina sishawa imali wathi uMcineka ngicela ukuthi nithathe emalini enizoyikhokhela mina niyikhokhele usibanibani ngoba kuzothukwa mina egcineni kuthiwa yini engimvalelile ngathi kunimali ayikho wathi ngicela ukuthi nithathe emalini yami ngathi khuzani ngicela ukubhale phansi lokho kushoyo ngoba ngifuna nawe kusasa bese kuthiwa sakukhokhela imali ukuthi for life kusho abantu abazobenganalo ulwazi wathi angikaze ngiwaqamba manga uMcineka ngiyacela ngithi ngicela njengamanje nilungise lonto le babonile ke poster abantu ukuthi aphume esehlukile kube neposter eqhamukile lo mculo esekhona lo mali le kuthathwe emalini ezokhokhela ukhuzani because ayikho enye imali.